Bona tete na bona yeye ndedi ndolo na musango. Babe dongo lasu o dinala tete muna na mudi musangi. Amen. O nyola jowe lasu labon bwa wenge di mala olanga. O kalata minia. Minia mwaba na miba mwemba mulonde mtoba. Nde na di malangamo esele biso dilonge moenge Yesu Emmanuel eboya na mwatanu na miba. Yesu Emmanuel sangwam nalo balam dipitalam. Banasido gamen bula toso nabuam kewa oso guanempamu tango. Yende biala bambale jongwa nelongo libana bongo nyongi onyola mambo mese atele biso obibotiri bawo biabele wa kawatatana e alango ewele sikime biso mlema odinala Yesu Kristo. Amen. Minia bipasi mwaba na biba mwemba mlonde mtoba oten etilabena leye mutu ngeya angameno tongweya nde asimende sambamo natena o budunbao. Amen. Nyungume la yene pasi dima bola biso epolo ojenena nyonga mutamalea nyende na dibie na teitei neni jangameno obungwa mwenge mwamuna muna nu makoke na kielau esitablanemo akwalana yetena aleabele bwam yeke tenge amende utingamena tena usu nde mbale nye pesonde na asimende dimbea yene be osmote ke momenende anongi bedom seriba dimbele nebe mbiala na mawana ndimo onyola bonbwa wenge ombadasu nyabote ala mambo mbadasu nyabote ala mambo bote ala longe owan bote ala bolo bote ala ibeida su ya Kristen londola su kabadubedi bote ya la diba na mane abandolo onyola din bote ya dibela be onongo ponda ebanja mianu di mabola neno na ponda di manongo no onyola be bote di pende emende na bobsela nyolo ojongwa ne biso o be mbaki onyola betungedi o di janda anyandolo to wenne ndi mambo mabotia otonjika nyayamba dinde yetena mulema mongo muwandi juke alaloba onje omabola no na osi mapula peto be makwasi buka motete bembaki na umatunge weni tete amengele no wa ponda nyende mo Yehova odia nde kasu bedasu nde badongame na batengene na bongwane na dipole mianu masu osu sepon ke mende mianu tete momene a wandino osi yanga bibotedi osi yanga bibotedi mopende bema bak ke o nyola tunge longo. Amen. Etengen tete na
na bole wa masoma o nyola yene yala. Yene malonde biso obia neni botia mambo. Bibote di balambo be mwenya kapoka nje Kristu. Momene itembe di baya bela obe no biso msen. O dijanda pende etenge nona onyola mane mese di mabolano di bie nongo ponda na asango ditunge o kabwam. Abia biso lema mwabia wana mambo ubo sobongo waina ntengembe ube botedi. Lea biso onyola boti ala sula mambo obi ajakwane uwa etumte nombale na muka na ikwali na wande bidongola boso o nyola tongwelela mianu masu. Abile wa onyola mikusa na bana banywe swele babo ningea. Abile wa onyola mandabo masu mambia. Ate swele biso o jandingea. Na dibie na tomope mandabo maben nyonga beboke di ndebe mawende na ngudi nyena nyenyongo. Abile wa onyola mwemba mongo tobo tobo. Awa alobala ndidi na la jongisela su. Pimse wa momenenge di poni pepe. Nanga di kwedi nde. Di timbe ondola sunya boso. Na lipole mambo mongo. Uweni emapulano. Tele winda moin. Onyola ninwasi otet na nin ponda. Ole biso. Mwenya. Mwabebotedi. Nambada botea. O Kristo Yesu nyabindea. Amen. Momene anamse bunya. Anamse mo ulondolongo. Anamse mo tangalongo. Anamse mo mlima mongo. Amen.